Uhlelo libiselwa ngabe CNC abangani bethu CNC media ikobulawayo lapho sithatha khona ke abemthatho labantu ngakhohlwa ama birthday kungabe kuyini okufunayo for filming lale amathi selfukeza ama videos we are in Bulawayo. Get in touch, check our live Facebook page CNC live sessions ususicontact abasibhalela ikanongeza Jesus Banda hamba no DJ wami uDolicious yeke ngazi ukuthi benzeni lokubangani ngevike ephele sizokuthiwa ke wabona le madaba akusa lapha beleleke estradeni kodwa sabakhuza abafana ukuthi akwenziwa lokho unatha njengohlali siyalibingelela ke namhlanje singene kodwa hatwana uDothu ukuthi hayi sadinga pro wayesele 2 days singamboni right nazi ke vela kusaziso ngiyobela saziso Mkhwanazi intombi kaMkhwanazi unjani kakisa inkwali yamadoda wena ke uthi msakazi ngikhumbula ke umnyaka ka2016 umnyaka ke omuhle kakhulu kimi lokho ngangibusisiwe ngithola umsebenzi ngisebenza ke eBradfield koBulawayo besebenzela ke enye supermarket kukuhle usathana wasengenela ukuthutha lokho sasingakwazi ukuthi kulama camera sibhekileyo ngangena ke sisefini satshontsha imali engeke 1200 US dollars lama rands afika 5000 nomngani wami sabaleka sabe emsebenzini following day ngoba uyakubuza ukuthi kungabe mbani otshontshileyo kodwa ngama outsiders saphika semba phansi sakhala njengesisebenzi ukuthi ke icompany yethu sitshontshelwe sitheke emva nje kwehevikana ngabona amapholisa ngidobha ngikhaya entumbane ke semfaka insimbi kuyisathe ekuseni ngabo 10 sebevela khangela ama camera wakhanya ke icamera iphuma alala ke stocksini entumbane police ke Monday ngathathwa nganiswa ke track court lo mngane wami la wayesebotshiwe inkazana wasithatha sebenza sonke sazi ke ujaji wasibuza ukuthi kuyini ekuntshontshelaya nabele isikole mnandi lihlezi kahle kangaka liswelo ke liqeda isikole lapho umsebenzi hayi wabesithi khona 6 months behind bars kodwa wathi ibe suspended sesiyayenza i-community service ngayenza i-400 hours i-community service okwamanje ke ngapoka ke eZimbabwe ngicela sembuye eGoli ngiyadubeka kunzima eGoli isenjanga udala ngihlupheka ngokuthi ngiwathela abanye abantu lapha eGoli ngiyakhumbula umsebenzi wami omuhle kaMagama yimo double saziso Mkhwanazi akethi ulingeka lokho saziso busela cela ngitshela ingoma yesplash ethi ekhaya bantu nasi kube kutshela yona wena ke saziso oba liselanyana
ke ngoma ke yahlangana kakhulu impela ke kuSplash. Daniel Ndiviseni Chanda ingoma ke silichibuka. Befuna ukhapha ke sebuyikholisile nawo ke uMax Diweni. Kunjani Max Diweni? Wona ke sobhala ukuthi ngibhala ke ngise-United Kingdom. Ngisaze ngikhumula ke impilo yami ngiseGoli umnyaka 2004 kusafika 2009. Mina bengumuntu ke obesigebenga esikhulu ke eMzansi Afrika. Bembamba inkunzi, bemshaya abantu. Njalo ke mina ngikwabo ngizakutshela chisa iqiniso lihle. Angisawufihlele umuntu osengaphendukayo. Ngilezidumbu ezingabambili zintathu eSouth Africa ngesikhathi sibamba ke inkunzi. Ungixolele mfowethu Max Diweni. Kunjena nje kade singapha ngase North of England. Lo mnyaka iproblem engilawo ngikhumbula ke intombi engangithanda layo yasekhaya. Yayingitshela ithi vela ke elopani. Iproblem ekhona ngangilomntwana laye ngalahla ama contacts ngoba uqalisele ngambona uzanithengisa ngaqina sengikhansela sengumdingi ngaze ngathi ya umntana wami ngikwazi nginganani ukuthi umntana wami is a teenager now ngiyamdinga kakhulu ngamhlukuluza ngamlimaza isikhathi esiningi ngangimchaya wayelamanxeba I just hope for the best ukuthi uyaphila ngifuna ukuthi ngimcompensate ngingakafi ngixolise lokho engamenza khona isikhathi engangidubeka kakhulu kodwa ngangihustler plus i-abuse enganginika lo mama yayinzima only now sengise UK lapho engicabanga khona ukuthi engangikwenza kwakukubi I regret terrible mina ngena ke i-church le Pentecost lapha e-UK ngithandaza nsuku zonke kodwa ke mama lokaphumi especially ke lapho engangigwaza khona nge-screwdriver eqolo lasezibulu selenxeba enazange ngibofisi ngiyakhala nje isikhathi zana zaba nzima kimi manje uthi ngimthole angimthole lokuthi umntana wami ngaphi I don't even know ngicela ke usizo isikhathi engeke ngafanga sikhohlwa empilweni yami awumathatha awusigebenga so wena uthi usucela ke izingoma kodwa ufuna sikuchayela ingoma uthi umama lwana ubona ngane ngasondela kuwe uyakwesaba that's why ngozilezela abantu bonke engafuna ukuvela nxa ukwazi umuntu ongumama osebenzisa umense lithi umense kwazi umama ofuna umbulala umntana abantu lokho ke nganama asazi ngicela le ngoma uZamaleki eyangenza ngaya ke eGoli ngakutholela nazi ingoma ethi Zamaleki yo Zamaleki Max Diweni ngoma yakho What's wrong with you?
Zamalek. Black label, it's a Malay. I must come at that. I will in out tea. But I Lippy Tamza, Lima Owens, Party Samale, Hena Stomach, go hard. Samale, give Black Label, Samale, hey, Yo, Zamalek, Ibnan, Zamalek, Yo, Zamalek, I understand that, Zamalek, hey, Zamalek, yo. Madoda, the wonder years of the 90s. Esikhathi khona sasemnandi. Inkomo evela ke kumo jive party is Zamalek. Ana Shelembe, lead vocalist. Esikhathi khona sichala game. Yeah, Max Ndiweni. Sigebe ngayo sawona kakhulu nesikhathi sakhe esemzansi Africa. Uhlelo ngosa nokusixhuma yilo ke uhlelo ngisakhumbula klasi phambili semphethe evela ke Thombani nokukhanya yes nokukhanya njani hlana uhlelo ngisakhumbula la ubhalileke yakho unokukhanya uthi ke umsakazi ngikhumbula ke umnyaka ka 1999 kwakuthiwa ke millennium abantwana besisaba ubana ke kwathi umnyaka uyaphela ke umhlaba uyabhujiswa sasuka ke laba cousin bami sathi ngcono sibuthaneni sisonke endlini kwenze nxa sifa sifeni sonke umhlaba ngoba uyabhujiswa lapho kwenzakala ke mhla ka 1 December 1999 landa ngo 2000 ukuthutha njengabantwana ulothi sibona ukuthi hayi bo China labo Australia sokusile sahlala ke laphana ke endlini sisonke ke emakhandeni ukhazi wami ngumfana wayephume phandle wabe siyadinga ke ifirework enkulu wasifaka endlini thina siphakathi sasingakwazi ukuthi ifakile walayitha ke kwadubuka salimala indlu yacha saqala ukubhujiswa komhlaba sathwala esibhedlela abanye mina ngalimala ke
enyaweni ethayi lami ngatsha ngoba indlu yatsha sakhitshwa ngomakhelwane yena kamama ngokuthi ikubhubha komhlaba umhlaba uyabhujiswa wagcina ke botshiwe ke kodwa wacala emyekela after a week eWestcom angisoze wafa ngakhohlwa ngoba ke ukhazi noma munyo ulihle ilihlo lahle laphuma ngala lihlo because of umzawethu wadubulayo ifirework siqambi kuphela komhlaba ngo1999 mhla ka31 December. Cela ke ungitshelenge izingoma ezilandelayo. Yeah, hey madoda abantu bake bethuka bebona ngani ke into zakhona zihamba zinjalo. Wena ke ubhalile zaba ziningi ingoma ingoma yalechisa ngaso sikhathi uthi lana ethi udlame xa ungayithola ethi saphela udlame ungathola lena ngajabula kakhulu ke umsakazi wami nasi ingoma yakho saphela udlame izawuhlelo nisakhumbula saphela yinena awuzizwe sobaba ye ayesiqedwa ayodlame
Nasi ngumnandi sabe do ngoma ke mnandi. Ngoma saphela udlame. Bese chaleke umlaleli wethu igama lakhe kuthiwa nguNokulunga Ndlovu. Nokulunga Ndlovu. Nokulunga Ndlovu. Yes. Nokukhanya not Nokulunga. Nokukhanya Ndlovu. Siyabonga kakhulu ngokubhala wakho nxa usanda sixhuma sikuhlelo. Lula uthiwa ngisakhumbula sikhona phana hamba kama studios ethu amahle lawo. CNC, yeah. Asambe lazo ndodana. Wendodana Ncube nyakubingeleli. Siza ngikhumbula ngomnyaka ka 2011 lapho ngangithole khona intombi yami. Intombi yami engangithanda kakhulu ke uMagumede wami. Ngithabela njengomuntu oNcube wayethetheke indebele qhwa. Angiziqatsha ngizibuka ukuthi na intombi nyayilobola. Intombi le yasuka ngitshela ukuthi singabojaha ngoba yona ke isesengumntwana ayazi izinto eziningi. By then ngangile 28 yena ke ele 20 wantshela ukuthi yena ke ufuna umuntu ongekamdlalisa. Ngagcina kanjalo ngaphela lokho ngimthengela isiqoko, ngimthengela yonke into. Siyabona no aunt wakhe bazi bathi ngizovela. Umngane wakhe ke umunye wazongixoxela ukuthi hayi phela ke into eyenziwa wathi sidungu magula manga ule boyfriend yakhe ayithandayo and njalo ukuthi yena ugcwele uli virgin ukutshela manga ngala ngempazathu la manga uyamsukela ngoba ke olomhawu ngakontinua ke ngilama reservation nami kodwa ngamekele lokho lomngane wakhe best friend ingxoxelo lokuthi nxa ufuna ukubona hamba uzabathola la bathi hamba kwelanga abathola kwindaba esidla wabentshela ukuthi ngumngane wakhe babonke ecollege ngayekela kunjalo ke ngavela kuthe ke sengisiyavela laphana sokunginyomfuqayo la esebumbeke kamnandi umzimba wakhe sekhanya ukuthi likhosikazi sibili elithombele mnandi ngihamba ngavela lami ngachesa uba njengendoda ubana sensiyathatha ke i-virgin baba kuthe nje ke siyakhona wazama ukwenza lokho kwenziwa ngomama abaningi uqila bopha izinto zakhe geza ngezinye imigcozo yakhe ukuthi ke abopha ukuthi ungakhanyi ngabona ukuthi ayiqine kodwa ke lapha ngenza ukuthi uyilo kodwa kayisila kanti uNkulunkulu yamandla uthe ngemva nje kwamaviki amabili ngathi nje iviki engakwali 10 days ngabona umuntu lokho ehlanza engani uyagula sakamse esibhedlela wathwala wabaphika kwathi udleni kwazi ukuthi omnye nurse lapha nawe wathi asesenzele pregnancy test Nkosi yami wehla iyezi elimnyama kimi chisa umntwana kwabe uthule upregnant isisilenyanga ezimbili ngadabuka kakhulu la namhlanje lokho engidabukile ngaphuma kanje ngadla phansi imali yami bayithatha kanjalo lo mntwana ongizwa ubuhlungu uMagumede lapho khona angazi ngizothola abantwana abanye abathathu ubekwazi umntwana umuntu wayesikhathi sami wadla imali yami ngizwisa ubuhlungu kakhulu iminyaka la 2011 12 angisoze ngafa ngayikhohle empilweni yami ngisebuhlungweni chisa ngicela ke unchallenge nezingoma kahle ligejimisane lokho nyakuzwa kodwa wayesemithi kodwa kula ndawo uthi umuntu ugcwele embekagcwalanga uqathele uthando bakuchisa la abantu la awuchisa chomi yakhe ukutshela umngane wakhe wathi siwathi challenge ingoma ethi chomi yami uphethe majalisa shangana ngithanda wena kathi hayi nix
awuzoke na umantshalisa ishake matshalisa lishaye ngani ngithanda wena ungangithandi hlomi yami sijale ke undodana ncube sikuthemba uhambela kahle wendo sithemba ukuthi wonke kuright kuwe ndodana yeah bese uzokala ke ikhesi kasenzo moyena ade ngilale lapha ngiyadlala mina asenani ke yikela mbale vela ke uSandra Chiromo kunjani Sandra undodana bamdlalisa kubi bayatshela igender kaEva vele yakuchayisa ke phansi ngabhayisa kuze uDodo wazakuxoxela izitori zawo Sandra Chiromo ngiyakubingelela wena ke Sandra uthi ngikhulele kontuthi ziyathunqa obulawe lapha ngazalwa khona ngakhulela khona njalo I'm proud to be Bulawayo girl inkinga yami iqhatheke ukubuya kwami ke South Africa ngifile South Africa msakazi ilanga labakimi labanzima labambi kakhulu hlangisehla ke eCape Town ngehla ke ibhasi othiwa into Cape unyaka 2013 ngithe ngisehla lapha ngase sithi important thing tax ngithathwa umnye ubhuti wathi nansi tax ngapha uthe njalo wakhipha ke inqamu umenzele bangithatha bangifuqa phakathi kwemota bengu4 phakathi ba driver my first time ufike egoli ngazilutho ngoba kwawuthe ngithatha itaxi ngibuye kwelinye flat isikhathi ezingoma 6:07 ekuseni banthatha bangisa kwindawo ngingabamvala amehlo bangena base bengibhinya bengijintshanisa bebaningi lokho nginjalo ngingagezanga omnye wanchaya wathi imali yonke ngizo-order ngayo imnike la ngingasizwa ukuthi bakhuluma ulimi lakithi ukuthi ngabakithi impela ngabatshela ukuthi angilayo le mali basearcha bathola ke 2000 rands bathi mningi ngifihlile bangisearche enweleni zami basearcha wonke ama-bags ami bathatha bangigcina ilanga lonke kwazothi omunye wathi ngingena lapha nogezi wangilinda ngigezi wabeqeda lapha ngilala futhi bangibamba usuku lwesibili olwesithathu ngabe zobekhuluma ukuthi umuntu lo uzosibona singobani asimbulaleni omnye wathi singambulalanga singambulali ngangikhuleka msazi ngikhuleka ngithandaza ngibacela ukuthi hayi bangambulali angisonze bacebele kumbe ngitshela ubani bangirelease bangidampa kwenye indawo ngatholakala ukuthi ke labantu dambe khona ngisendaweni okuthiwa kuse eUvia emuva khona ngale ngahamba ngibuza impahla zami ngithwabheni ngingasela phone ngela lutho ngase ngithathwa ngomnye umama wambona wangigcina ngemva kwalokho ke umama khona sazama ukuthi stress ihlobo ekhaya banika inamba kasiseka ngimlanda ngathatha nganisemapholiseni amaphosa ambuzi nilandeni ngathi bengizothenga la kathi santo khona babanjwanga inhliziyo yami uhlungu this thing is haunting me nganjiswa kwa counseling kodwa akakupheli kuyabuya ama nightmares every time njalo ngatholakala sengilomkhuhlane I pray to God ukuthi uzasila ngisinyana amaphilisi ami ngicela ke unjale izingoma ezidla opet chisa I'm recovering I don't care those are losers those are cowards I don't care awulanda uNkulunkulu uzawuthola I wish them all the bad luck you can get in this world yeah kunzima ke mana ngidinga ingoma the kuchala khona uthe uthanda ingoma se platform 1 wakhetho Ringo Madlingos sicela lamapiano wathi kuchale ke sibona ukuthi kuchale laba phato ngoma zakho CB Tiba
Oh, CB. Ingoma ethi Tiba. Sitshale ke uSandra Jiromo wenziwa kubi khona ke eMzantsi Afrika. Isikhathi sangibona ke igwela phana kwesebe nxa uthiwa ke uhamba ngebhasi. Fika uhlale estation langaze liphume kube nomuntu ozokulanda. Nxa usesemnyamanyana kuphunywa lapha try nama bus stations la eGoli. Akuqala. Yes, so kumele be careful kakhulu kwasenana siswethu singamzweli uyawazi uNkulunkulu umnyoza bajezisa. La ubhale yakho ibuye ngapha ungisakhumbula ubuye sibhalela va Facebook Messenger kumbe va WhatsApp va email ezochisa@hotmail.com sibhalele khona pha siyabala ke yakho. Ikela ke siya phambili manje sengiphethe yakhe kuthiwa nguBonwell Mthiyane. Bona Mthiyane ngiyakubingelela ngidabwe ngasePlumtree koMasendu lapho engikhulele khona ngizalwa khona kanye. Kuthe ngumnyaka ka1998 kwenza lesigigaba esikhulu lapha ke lo Sobhuku. uSobhuku ke ube Tshotshela cela ngiqambe ibizo lakhe. Esenza uganga nomama ozala mina umama ke
ekhaya sisekhaya mina labana nami sasikubona ukuthi umama udlala la lusobhuku bani bani ubaba ngoba esebenza ke eSouth Africa into le yasizwisa ubuhlungu saplana ukwenza okunye lo mna wami sathi thina sizichayele ngoba ubaba sasiyemele ukuthi siyembona ngoDisemba sasingela la ukuthi siyamdinga ngapi ngwaleso sikhathi sasingela phone ungela makhala ekhukhwini kungela lutho so kuthi ngelilanga sambona ke engena sabe sihamba siyachaya isivalo wavula wathi ngobani wathi kanti ke ihamba chana sithethisa sathi phuma sase sithwele ke amahloka nomphini waphuma lapha ethi uzoshadi nasamchaya samgeca sambulana umama wahlaba umkhosi kwakungama 12 ebusuku ngasikhathi ubaba lo wayelo mfazi wakhe umama samtshela ukuthi ubaba uzahlabelaza iqiniso ngcono vele ukukhulunywe sabe sithi ke ungenele zamubhinya umama embamba iganyafa sathathwa sabotshwa sala sePlumtree kodwa ke kwahlala iminyaka emibili lokho lithonsa icala khona samanjalo lokuthi ke sasithi umuntu osebhinya umama laye wayala ngalelo langa ukuthi ungenele useka ba ngakho ke indaba yakho necini phelile ubaba simtshelanga sathi le imfa layo ubaba kodwa swadlula ke emhlabeni inkosi ngubhalela le into eziwa umama yayinto embi kakhulu seluphele umama osalukazi kodwa sifuna ukumstressa yimi ke ubhono lemthiyana cela ngitshale ke ingoma ya lamdefend ubaba bafana lamdefend la ngabafana lesikhathi kodwa kalezo yawo lanto abadala kakhulu utshale ke ingoma ethi omnyakazi thanda iplatform wami omnyakazi amayelele bona mthiyana Somebody
Womnyakaza mayelele, womnyakaza-ke mayelele, wemakoti i-platform manje ke bekuculela mnandi. Uhlelo lwakho-ke ngisakhumbula lawo-ke ungabhala yakho seyibala lezi zibe mfitshane, straight to the point, so that ube lula ngoba nxa ngathola incwadi ama-pages ayi-3 sengiyenzwa ube mfitshane yangikhathaza kakhulu. Ngiyaqala izinto eziqatheleyo. uBonwell Mthiyane besitshayele yona le ngoma, kodwa ke manje sesiphethe evela kubani, Lindiwe ibizo lakho, Lindiwe Ncube siyakubingelela utshona njani ngolesihlanu kunjenje. Lindiwe Ncube uthi mzazi nyawazi uthi la uzangisola labaningi njona bengisola sengine 45 mina ke 20 years ago ngisenama 25 bekulo sibalo wami ke engithanda kakhulu indoda ka-anti wayevele sithi ngingusibale, wayengigcina mnandi ke ubaba engithanda ngomagama engisabona ngihamba lo anti kodwa nxa sasihamba sonke ke wangithela lokho engikuthandayo. Inwele engandluswa nguye ngaze ngabona ukuthi hayi really cares about my auntie. Wena ngasahamba sisiya ke ekhaya, safika kithi ekhaya esilobela sasijwala hamba sibathathu sesifike khona sihamba ke ezitolo mina lo Sibare sadakwa uSibare wathi namhlanje ufuna ungitshela iqiniso mina ngiyambusisa njalo ubuhle bami uyandithanda kakhulu. Wasecina ke Sibare ke sisiya ke simisa imota isingafika emzini wangikhaya shaqasa kwangilala ngalelo langa sawela ngikhaya kodwa ngilenhloni lo anti wathi indaba udakisa umntwana yavala indaba ngikhona sesibuyele edolobheni koBulawayo. Sibare ke nxa ke ephumile ke u-anti wayevela ahlabuye phezu kwami, ngamthanda kakhulu ngagcina ngicala ijaha lami kunkululeko ngamshiya ngakhonsentreta ngoSibare. uSibare ke ebendithanda ngaleso sikhathi bengishiya ke ngeminyaka eyi-20 ukhona ngathesi 65 asosinye Sibare wami seyindoda yami ngagcina ngimtshela kumele akhethe phakathi wami lo anti. Ngaphuma ke mina endlini sesilwa lo anti wandithatha ke Sibare walo anti sahlala sonke saqala silotshe eGwabalanda sagcina silendlu yethu eCountry Park sesilomuzi le. Into eziswa buhlungu ukuthi ke u-anti ugcine esichiya ngomnyaka 2020, so ngizubuhlungu kodwa ongelanto engayenza ngoba ke indoda ngiyayithanda. Iyi-65 and 45 we are happily married, sengizela abantwana ababili. History sami lezochisa eMulindwe Ncube umkami yabelela ngaleso sikhathi ngiyamthanda. Awulandaba ukuthi sichana 20 years. He's a very loving old man. Dali ngiyawuthanda. Hawu. Sibare lesi siyahlupha kakhulu. Uthe wona ucela ingoma ukhethile zabaninganyana ubhalile kanti manje aseqambanga njani indoda yakho bengifuna bayazi ukuthi vele ke yona ingubani leyo ndoda. Selihlalile isikhathi sonke lesi otolile kuthiwa seli how many years lilonke 20 years together. Kunzima ke abakwaziyo bathi hayi luthando sazi njalo sithi wena wayedalelwe wena yikho ukubhiliva ukuthi wayedalelwe wena, so lamzathi wayedalelwe njalo ke lonke lingehlukane. I hope la uzahlala layo kuze wena phakathi sethi ukuthi wafunga ukukhulumisana lo anti wakho into yabambi kakhulu kwakumele umuntu yakulungisisa lokho, but wena wadecide ukuthi hayi angisoze lokho ngakulungisisa. Sasi ekela sikuchayela ingoma ke incwadi encane wena ke Lindiwe Ncube naye ngoba ngoNguZahara, the late great Zahara.
ngenye imini ngathi ndivuka ndabona incwadi encane ndabona ivele umama lena ngabe ngumama nge-30 years angalwami ndaqhubeka mna ndafunda ndifunda incwadi encane ithandazo lokuya nini na ndisathatha uhambo lwami ndizokhangela phi na mna ndifuna ubona isithandwa sam ndizobuza kubani na mna ndifuna ubona isithandwa sam ndizokhangela phi na ndaqhubeka mna ndafunda ndifunda incwadi encane ithandazo lokuya nenena ndisathatha uhambo lwami ndizokhangela phi na mna ndifuna ubona isithandwa sam ndizobuza kubani na mna ndifuna ubona isithandwa sam ndizokhangela phi na ngoba ke mnandi vela kuzahara sithi ke incwadi encane salahlekelwa kakhulu iqhawe lapho besitshele ke uLindiwe Ncube ngibona ngathi lesikhathana sibale ke incwadi engane feature amagama mina ke nguJoseph Nkala ngibaba wale 47 unkozwazi wami ke ule 41 besile minyaka sithandana nomama kungela lutho oluhluphayo msazi ngethukile ngomnyaka ka2022 lapha ngathi sihlezi ngesonto ekuseni ngo9 wabuya kunye umama ephefuzela egijima ezongena egumeni lokho sikwenza ukuthi sibuye lapha ekhaya ngoDisemba umama wabuye ephefuzela yanoqondakala umama lokuthi ke uhamba njani umama wathi ke lingabe ulelakho uyazi ngathi ke mama ngizamani mina umama lo ngitsheze mvuzala wathi baba ngithe mina iwule lakho lingabe lala lendoda yami uMankomo ungabwenza wahlanya umfazi wami ephuma esithi ke uyahlolela yini ngiyamazi umuntu okhulumayo wabe ekhuluma ukuthi ke kulochuma othandana laye wathi lobufakazi ngathi kabe isofakazi into engayibona yachisa mntaka baba ebuhlungu wabe bese video esethi video kankosazi wami emdala kangaka elele lalo umuntu ngambona ukuthi nguyini akathuba into le emsakazi yangiqeda ngawe la phansi ngoba ke ngile BP bacela bengithela amanzi umama lo ke ngimthembile inhliziyo yami yonke uthola ukuthi ke umama ke obe busy ngingakwazi ukuthi ke ukhombile wakhipha amapicture abenqunu babethathana la lesi sikomba sakhe hayi yavala ke indlu kanjalo sengisegoli angisabuyele eZimbabwe umama sengehlukane layo futhi ke lakathesi ke ngibaba odabukileyo angikholwa ngizathatha sengisebenzela abantwana sebekhulile balibona leli nyala lika mama wabo abantwana basangikhuluma isilabo bathi balandela umama bathi umama aphambanisa mina kungani ngisehlukana lo mama kukhona ongagcina indoda ongagcina umfazi osevela wenza into ezinje yini chisa uhlazo olunganani lenkonzweni yakho umama lo besonta iPentecostal Church luba bahlangana eChurch church yakho ngeqambe lama church okuye ngabantu eqambela abantu amanga izigangi abafundisi bo13 bona phana koBulawayo ichurch yami church yabo imi Joseph Nkala awu kala ke lasikutshala ingoma konzima
Ngena-ke sivalele ingoma selivala lolu hlelo ingoma yavela kuyibhethi, Please Don't Make Me Cry. Siyabonga kakhulu-ke bangani bami kuhlelo-ke. Sibonga be-CNC, DJ Toto. Njalo elitshele ukuthi-ke baba nje betshaya etown ngabantu lobongana ngabo-4 ekuseni bedinga upro. Kodwa silabo namhlanje siyabonga. Kamneze Jesus Banda. Lisale. When I wake up in the morning, you are gone. The little pretty thing, you know I'll be all alone. You let me crying, please don't make me cry. 'Cause I can't say goodbye. Please don't make me cry. Because I know there'll be nothing left for me. All them good times we spent together. You said it was me and no other, yeah. And now you wanna make me be pain in the sun. Please don't make me cry. 'Cause I can't say goodbye. Please don't make me cry. Because I know there'll be nothing left for me. All them good times we spent together. You said it was me and no other, yeah. And now you wanna make me be pain in the sun. Darling, I know you're gonna make me cry. You let me crying, please don't make me cry. 'Cause I can't say goodbye. Please don't make me cry. Because I know there'll be nothing left for me. All this pain, I can't stand it. You're gonna leave this ball man on his own. Yes, you are. Please don't make me cry. 'Cause I can't say goodbye. Show some sympathy. Please don't make me cry. Because I know there'll be nothing left for me. All this pain, I can't stand it. You're gonna leave this poor man on his own. Yes, you are. Please don't